Airport Puthak Kang Ararong Managing Committee Pen Rat Amaipi Kapaman. Madhuram terang arong atobar kabia Puthak rong isiarat kacesong thurpa. West Karbi Anglong arlo quality education ki wanji kali thanbang ang hoya bangke non puta leng plelang pusi US UK pen ke jong nangli jongsi reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hanga bang phubang phipulo tangte nangli ke the kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi ni je phan Karbi Anglong tourism sai campaign warsai ke me nangwan bilo Karbi Anglong tourism sai campaign patepi ponsi World Tourism Mania Phan Reels Making Lapen Photography Competition ki bi pon Reels ka selam lapen mohor kene bat happy ke Karbi Anglong along ki jui ke langadim mate tourism local cuisines lapen Karbi Anglong art and culture Puthak nangji lapen Reels abang ki ding nai seta second thongkap ki thi nai seta second creep ho angbong nangji ki jut si ki deng ponji ke chiti ni phai ko ra truck arni ang henlo Bangso ka cepate along ke haya bangalin seta tangka kereng surikep long poneji tangte lang mesana reels selamra mohor ne igra lo iplot non Karbi Anglong tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepa long ponik non surikep atangka Kardom nonang litum kilang bom na ke Karbi Anglong live prime tama berta tangde berta ton pen arjek tha Pini chiti ni phain kora ke thom arni lakha krener kep Lumbajong constituency ka parlo Kangar arong along Kangar village managing committee pen Karbi Anglong along airport ki biji po Puthak Radamaipi kapadopon airport along longle ki dun vekja tuma phansi longle compensation atangka pinangji pusi mayalong cheparai pon Karbi Anglong arlo isi pen isi thedung kaching thorason nangle tanglo Four-lane atowar penchenglo ONGC solar project Assam Mala atowar lapenon airport of Hansetame sai ki claim ke pangcheng japhan chingki chethan pon bomlo lapusona pora hut penangan asai ki claim ponalongki longle ki dunve ka tuma bangki longle atang ka kache long dunde tum setame dupiklang lasi non airport along abangke longle ki dunji vek ahem tuna tuma phansi pi vek nengji pusi non pen ke hang padu Lapen labangso asai prabjin pen ke pachun ponje aphan KAEC atum pen chingki chingpai padupon bomlo Pherangkia thengno bidisar phuhorteron pen ke pachini pona tengke non chitia chekloang bong airport authority pen airport asai ke claim ke pangcheng japhan long e sompon popusi ningjepon lasila soprang Karbi Anglong autonomous council ke japon ke theki dinga tumpen Kangar arong aphan nang chingki nangji pusi ningji Lapen four-lane along ason ONGC along ason longli awe pin atum angbong nang chejok dundi det nang jiputa pachini ponthu non la by September angbong dak foundation nang let pupusi ni letum airport authority ahin pen bang itum assource pen itu mana pachini lo asila bang jongsi non September angbong jongsi dak foundation nang let pupulu tangte Kenang sot bang jalalo council authority tu mahin apen dak bang si radaphan ison soni alam the bang ke chengwai rapsar doek nang ji pusini le tumi dak rong rat pen badak committee hin pen bake council authority tu han choning rilo la solo kot dak nil tumta nil tuma right chichini pena ka posi nil tumta la so lungle phelang ponder lo pulo tang te la so free and transparency la so compensation na Puthak bangso rehabilitation na Puthak resettlement na Puthak bangke dak aradatum ke mangateng pen bangke achun wek nai Bangso Mayalong managing committee amai phu Lawrence Crow chunbang Puhor Singnar Dunmai phu ni Harson Sangma Bidisar Dhiren Teron Pitor Tiso Pidili Semsing Kroatum Chetongdun News report Karbi Anglong live Karbi Anglong alok ke ongdung rongso rongbot along tobar ka selam penangan dolo la song bong ben ke tang ta dolo ke tang telang setami dolo bonta madhuram terang arong along abangke asaita sorkar pen ka selam pipedera jaw pini rat thor paksi kache song asai kedeng pon aho
Lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo Arnam langpi Madhuram terang arong along abangke kidamtang ningkan krisir kebra phokebra hini mate 1952 pen rong nang chukim chorang ponlo bangsorong non an ningkan troxi kebra isi pleng tanglo lapuana phisatame sorkar pen thangnat kaching thora sai ke claim pipon thek longle sonsi Madhuram terang arong raratum ningkan troxi kebra isiang bong raratum ki duk kisung pen danglok pen nang anaka siksak chetong nang bangsorong aphan non puanta towar mesen ave mesen ki jona lang ave keso kachelang ahem ave pendanglo penang anak kisung hedung dobinong Madhuram terang arong asar manap terang pen therang kelong lam the ke jai ponke nilitung Madhuram terang arong along thang nata development bugave lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen lam the nang ka chechake kilik mate election ke hailote mesen atowar Madhuram terang arong aphan towar kenai nang pipo pusi lamchak nang chipilo tangte non ke kolo towar kenai ke doke pusi ning ki pungarat pen ning jepon Deopani anggo along sangti ki phur amohol sitamedo labangso mohol tum ang sitame gari ke la Madhuram terang arong si wang chorlo laso ki bang ajoy ni sitame penang an atowar ke hinolo mukut mohanto nili phanang si chaklo mukut mohanto nili phan kenam tanga sengka nili phan kupile nang si chak আপোনালোকে গাঁও ৰাস্তা মহলৰ কাৰণে বন কৰি দিয়ক আমি ৰাস্তা দি দিমপু জংসি আহাক আলাং লিগে আমি আলাম চো চিপিজি পুলতাংতে নিলে তো মহল তোৱাৰ বাংগে ৰং তোৱাৰ বন চেক পো পিন্না পেনমাত তোৱাৰ আদাক তোৱাৰ ডাক দিকলে ফান হমু নাফাকলো মহল নিলে তুম বন চেক পো লাসি মহল তো মানা চুনুৰি গে লাহানলো যে লবাংস তোৱাৰ লং শান্তি কৰে আহেম কং লং বাং নাপাকং লং লিদে দি ফান্তি চুনুৰি Non kikhibom Deopani MSc Sharbang Telenga aphan MSc pahai dunlo setame thangta kaching thora sai mo ban thek thelo Madhuram terang arong ra aphan Karbi Anglong Autonomous Council mukut mohanta ka chechak ponke sangti moholatum truck aphan khang check lote pini penamamat towar nang selam pidyaji lasi pini amat sangti truck pawang long lelote penamamat towar ka selam japhan hormu nang pasun nang ji busi ning jepon Ningkan toxic isi 71 years lo. La anang bong setame ningkan toxic isi yang bong abang sorong. Dodet pen setame solkar atum nilitum fan hangta nang kelang hekabe. Ini ani ang setame towar belang misen alang kijun alang belang school misen belang nilitum si kecelang apa saya belang rolong sub center ko pipinul hai common facility ko alam nilitum makanang lele pelang langdam bulutang te Hai national highway pen ko आज कहलो लो 10 किलोमीटर इसी alta वे an setame सरकार atum nilitum fan langlang Nilitum arong arar akisungke jasemet keso kache ponje phan ambulance samasi wangon e Nilitum arong kadto kawe don pharro sose adondo bonta towara bangke nanglitum langponlote thekponlong poputa ningje ponthu isikong kasi thondun nilitum kostopik lo keso ke un ke ponta 108 tanang lu thai hedalo lasi ako nilitum ajo kilo kehela tan nilitum helak no dak lo lasi nilitum laan atukos Nilitum arong arar phanta kiduk kisung pen kijok ke longja phan Karbi Anglong Autonomous Council kacharya tum nangra vek thapusi pini rat kache songa sai ke deng ahut Madhuram terang arong arar tum pen kachuningri padopon bangso ahut no road no vote pu rong isi ase ke thepen hang tarampon Balibot harpen projen terang Karbi Anglong live Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo quality education ke wanja phanpura Karbi Anglong Autonomous Council atumai hin pen penangan siding ponlo lasojok peneng surihini ra inkora ke thom aning kana hut HSLC pen HSS langang thek ke klang bangke penangan ke mesrang thek long ponlo Bonta pini United Students Union of Karbi Anglong hin pen kaning je pona bangke non BJP a sarkar atumke alam sining je chot asaya mo bangke pachun pon pe pusi lamthe arbok pon USUK asong ben bangso puthak aphong pinpura lo pipaje damder phianta Karbi Anglong West Karbi Anglong alo thanbang kaduria puthak pachun thek thelang puta ningje ponthu বা বৰ্তমান সময়ত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো শৈক্ষিক দুৰৱস্থা অতি শোচনীয় উদাহৰণস্বৰূপে
বা এই যেটো ইয়াৰ যেটো মানে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলং জিলাত 208টা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়া এজনী শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে তাৰ বিপৰীতে হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰীত 593 টিচাৰ পোষ্ট এতিয়াও ভেকেন্ট হৈ আছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াত বুজাইছে যে এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তেখেতসকলে যেটো শাসন কৰি আছে তেখেতসকলে মানৱ সম্পদ গঢ় তোলাৰ কাৰণে যেটো মানে তেখেতসকলে যেটো উন্নত শিক্ষা মানদণ্ড Longri longpat pendanglo hawar hapat kang thorjia phan towar ke jake education henlo mate toklang asai henlo bonda toklang akrong along ta non KAEC ke charia tunke rongro ju ide pinier ni anta home pharo hinira ner ke mate 208 LP schools along thanbang inut vetsi thanbomlang lapen high school higher secondary ang dengalong ta thanbang ang hoy bang pharo phora sirkep ke prakke thomke non puta ang hoy ki joisi padokoklang lahai thanbang ang hoy piniar ni anta papling thek thelang puta ningje ponthu bianglong alo jesemet per bangke 208 LP school long abanganon bangke innovate lo thanbangsi lo thanbom dambom lo son taxi high school ben high secondary school long bangke 593 post ke teacher post ke nanda vacancies dolang lasi la son thanbang yung sabi pute kosi sumarphan loge than tekpo apart se melang itu pulo je human resource development mate munit monor akai kosi aprangan ke camp yot pon thakip ate LP school long si itu loge chali bange kecheng siang deng lo hala dak tame thanbang ave muben pulo je 208 LP school long bange innovate lo thanbang si loge than mate single teacher studi bomlo jante la bange karbiang long lo bange kibang jilangani bange toklang hina papat ke papang thayibo bange la bange itu ning thedamuni Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum jakong jehar jaksi lahai thanbang ahoy do anta papleng pon etnangji kali pulote quality education ki padoje apharman sai jok jepen kache songdeng ponang kokpo lasi Dr. Himanta Biswa Sharma ke charia sarkar tapen Dr. Tuliram Ronghang ke charia sarkar bangso puthak nonamat saideng ponangji pusi USUKA asongjapo bibison teron pen ningjepon সংবাদ মাধ্যমত থৈ বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উত্থাপন কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো বিভাগ যোনটো শিক্ষা বিভাগ এই শিক্ষা বিভাগটোৰ ওপৰত যোনটো জৰাজীৰ্ণ যোনটো অৱস্থা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে হওক বা আমি উচুকা তৰ্কৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বা ইএম ডাঙৰীৰ পৰা চিএম ডাঙৰীৰ পৰা আমি দিছপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে বা মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ লোকে আমি গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰাই আছো কিন্তু অৱগত কৰাই থকাৰ পিছতো কিন্তু এটা লক্ষ্য কৰিব পাইছো যে এইটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু এইটোৰ ওপৰত যেনে ধৰণৰ মানৱ সম্পদ Habar ke hapen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Isia rong along towar jong sa ke miave pulote meka veson mate na hokta chichardunde Lason si pini chiti ni phain ko rake thomarni Hauraghat mate Habarkahat Municipal Board ke parlupona tobar ka henu lage Hauraghat College atobar Hauraghat Higher Secondary Hauraghat English Medium lapen Hauraghat Girls High School kacheling atobar ka henu par pikajok kechaliao somaratum penchenglo kidam kebang moniratum kisung chetong nanglo Bonta Lakha Kep Hauraghat Constituency MEC Ajit Kumar De lapen MLA Dorsing Rong hangatuma hin pensetami Methanga Constituency kacheleng ponjikali kevranga matsit hek bonlong lepusi United Students Union of Karbi Anglong asong chunbang Jintu Hajarika pen pherang kyangno nang pachini don হাওড়াঘাটৰ মেইন পথ যোনটো হাওড়াঘাটৰ টাউনৰ অঞ্চলত যোনবিলাক স্কুল আছে হাওড়াঘাট কলেজে হওক হাওড়াঘাট হাই সেকেন্ডাৰী হওক হাওড়াঘাট ইংলিছ মিডিয়ামে হওক বা হাওড়াঘাট উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় গাৰ্লছ স্কুল বিদ্যালয় যোনবিলাক আমাৰ মেইন ৰোড যোনটো প্ৰাধান্য যোনটো মেইন ৰোড স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যোনটো যোৱা ৰোডবিলাকত আজি যোনটো মানে যোনটো খৰাং আহিলে যোনটো পানীৰ যোনটো ব্যৱস্থা আহিলে যোনটো দুৰৱস্থা হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যোনটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয় যোনটো ব্যৱস্থা হয় সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু এই অটোনমাস কাউন্সিলে বা হাওড়াঘাটৰ এমএসি ডাঙৰে কোনো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই আজি এইটো বছৰ ধৰি আজি যোনটো যেনে ধৰণৰ অৱস্থা হয় এই মানুহখিনি ৰাইজৰ ক্ষতি হয় বা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যোনটো দুৰৱস্থা বিভিন্ন সময়ত সৰু সৰু এক্সিডেণ্ট হয় লুটি খাই পৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো বা বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত উত্থাপন কৰি আহিছে কিন্তু এইটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱা আটাইতকৈ দুখ প্ৰকাশ আমি কৰিছো সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰো যে এই বিজেপি চৰকাৰে যোনবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাজপথত আপোনালোকে চাওক যোনটো হাওড়াঘাটৰ মেইন ৰাজপথ তাতে আজি যোনটো দুৰৱস্থা চলি আছে আটাইতকৈ Habarkahat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Pini prime time berta kelponsi kang toniglo